ikaze ku makuru agezweho turakanda subscribe nawe ukamenyetso ko umutuku kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru atandukanye utasanga handi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubabwira: polisi y'u Rwanda yerekanye abantu batatu bagaragaye mu mashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresha umuhoro. Turaza no kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu hafi 200 bapfuyiriye mu mpanuka ebyiri z'ubwato. Urwego rwa Tanzania rushinzwe abinjira n'abasohoka rwo rwasabye abanyamahanga bose baba muri iki gihugu kujya gusuzumisha ibyangombwa byabo kugeza mu kwezi gutaha. Kubera iki? Turabyumva muri aya makuru. Naho bimwe mu bihugu bibarizwa mu muryango wo gutabarana w'Iburayi na Amerika OTAN byafashe umwanzuro wo kohereza ingabo n'intwaro nyinshi hafi y'Uburusiya mu rwego rwo kwirinda ko iki gihugu cyabatera kibatunguye. Uburusiya bwo bwiteguye gute iri hangana? Turaza kubyumva muri aya makuru. Mu Rwanda, polisi y'u Rwanda yerekanye abantu batatu bagaragaye mu mashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresheje umuhoro. Kuri wa gatandatu ku itariki ya 13 Nzeri 2025 nibwo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yeretse itangazamakuru aba bantu aho bivugwa ko aribo batemaguye umuturage mu nzira ndetse bakamwambura n'ibyabo. Mu berekanwe rero harimo Gatari Edimo uzwi nka Black w'imyaka 38. Uyu akaba yarabwiye urwego ko acuruza butike. Hakabamo kandi na Hazimana Jacques uzwi nka Claude w'imyaka 33 akaba acuruza tofu, mu gihe undi ari Rurangwa Jean Paul uzwi ku izina rya Mchezaji afite imyaka 40. ASP Rutikanga Boniface yasobanuye ko polisi y'u Rwanda yifuje kuberekana mu rwego rwo guhumuriza abanyarwanda nyuma y'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga batema umukobwa. Ati abanyarwanda bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri gukora kuri ubu bugizi bwa nabi bwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ni muri urwo rwego twifuzaga kubereka ko hari icyo twakoze kandi n'inshingano zacu. ASP Rutikanga yavuze ko uwo mukobwa witwa Nyampinga atari we wagiriwe nabi gusa, ahubwo hari n'abandi barimo n'uwitwa Maniriho. Aba bombi kandi bakaba bameze neza nyuma yo kwitabwaho n'abaganga. Yakomeje avuga ko ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'abaturage hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo niba hari n'abandi bakorana n'iri tsinda ry'abagizi ba nabi nabo bafatwe. Nshimira baduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye tugira akamaro. Ntabwo nabura no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video na hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntagira amashusho aza, wenda byari twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nkuko bikwiriye. Dushime n'abatabaye, burya nari amahoni yavugaga nubwo batinye kwegera, ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avangwa aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko ari no gupfa. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamugiye turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari, ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho nta no guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ati abantu baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi. Akavuga ko polisi ifite ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi bakamugeraho. ACP akavuga ko icyabwira abanyarwanda ari uko bakwicara bagatuza, ngo biragoye ko wakora icyaha ukarenga umutaru bataragufata. Muri abo bagabo batatu harimo 2 bari bamaze n'igihe gito bavuye muri gereza, aho bari barafungiwe ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa no gukoresha ibiyobyabwenge. Polisi kandi yavuze ko izakorana n'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo bakorerwe ibirebana n'ibyaha bakoze, bwo no gutunganya dosiye kugira ngo zinaregegwe ubushinjacyaha. Tukiri mu Rwanda, urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rwa Paris mu Bufaransa ku itariki ya 16 Nzeri 2025 uzatangira kuburanisha ubujurire bwa Dr Munyemana Sostene wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994.
yahamijwe uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri segiteri ya Tumba mu yahoze ari perefegitura ya Butare. Mu Kuboza 2023 urukiko rwa rubanda rwamukatiye igifungo cy'imyaka 24. Ibyaha byahamye Dr Munyemana birimo ibya jenoside byibasiye inyokomuntu n'ubwinjiracyaha. Muri ibi byaha uyu muganga wakoreye mu bitaro bya Butare anigisha abanyeshuri mu ishami ry'Ikaminuza nkuru y'u Rwanda rishinzwe ubuvuzi yahise ajurira kuko ngo mu gihe cyose yaburanaga yabwiraga urukiko ko ibyaha ashinjwa atigeze abikora, bityo ko akwiriye kugirwa umwere. Icyo gihe Maître Gisagara Richard wunganira abaregera indishyi yagize ati abunganira Munyemana nibo batanze ubujurire kuko batishimiye imikirize y'urubanza. Ntabwo bitangaje kubera ko baburanye bahakana icyaha burundu batanasaba wenda ko igihano cyakoroha, ariko basaba ko bamuhanaguraho n'icyo cyaha cya burundu. Biteganyijwe ko mbere y'uko urubanza nyirizina rutangira ku itariki ya 15 Nzeri hazabaho igikorwa cyo gushyiraho inteko y'inyangamugayo zizakurikirana imigendekere y'uru rubanza kugeza rurangiye. Urubanza rw'ubujurire rwa Dr Munyemana ruzarangira ku itariki ya 24 z'Ukwakira 2025. Muri Tanzania ho urwego rwa Tanzania rushinzwe abinjira n'abasohoka rwasabye abanyamahanga bose baba muri iki gihugu kujya gusuzumisha ibyangombwa byabo kugeza mu kwezi gutaha. Itangazo ry'uru rwego riragira riti abo bireba bose basabwa kujya ku biro by'urwego rw'abinjira n'abasohoka bya Kurasini Dar es Salaam ku cyicaro cyarwo muri Zanzibar cyangwa se ku biro by'urwego rw'intara bakitwaza pasiporo zabo n'impapuro z'inzira kugira ngo zisuzumwe. Urwego rwasabye abantu n'ibigo bifite abakozi b'abanyamahanga n'abaturage muri rusange kugira uruhare muri iki gikorwa, rusobanura ko kigamije kubungabunga umutekano w'igihugu n'isoko ry'umurimo. Iki gikorwa kizarangira ku itariki ya 8 Ukwakira 2025, gica amarenga ko abanyamahanga bizagaragara ko badafite ibyangombwa byuzuye bashobora kwirukanwa muri iki gihugu cyangwa se bakamburwa imirimo bari basanzwe bakora. Muri Nyakanga 2025 leta ya Tanzania yakumiriye abanyamahanga mu mirimo iciriritse, isobanura ko igomba gukorwa n'abene gihugu. Iyo mirimo irimo kogosha, gutunganya imisatsi, gukanika telefone, gucukura amabuye y'agaciro, gucuruza ibibanza no gucuruza ibiribwa. Iki cyemezo ariko cyanenzwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, yibutsa ibihugu bigize ko bikwiriye kubahiriza ihame ryo koroshya imigenderanire, ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'abaturage babyo. Hanze Afurika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko guverinoma ye izakora iperereza ku mushoramari George Soros ushinjwa gutera inkunga imyigaragambyo. Ku ya 5 Nzeri 2025 mu kiganiro cy'ikinyamakuru Fox News, Trump yavuze ko George yishyuye abantu babigize umwuga kugira ngo bateze imvururu. Yagize ati tugiye gukurikirana George kandi hazakoreshwa itegeko ryasohotse mu mwaka wa 1970 rigenga ibyaha birimo ruswa, guteza imvururu n'ibindi. Yakomeje avuga ko ibi hari iterabwoba no guteza imvururu mu mihanda ya Amerika. Muri Kanama 2025, Trump yamagaze George n'umuhungu we kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko ku byaha baregwa birimo ruswa no guteza imvururu ndetse n'ubushotoranyi. Umushoramari George washinze umuryango Open Society Foundation ushyigikira uburenganzira bwa muntu ukagendera ku mahame ya demokarasi, ukorera mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ntibemeranya na guverinoma rero y'Amerika ku cyemezo cyafashwe. Mu myigaragambyo yabereye mu mujyi wa Los Angeles bashakaga kwirukana bimukira, inyandiko zasohotse mu mezi ashize zagaragaje ko George afite ngo aho ahuriye nayo. Izi nyandiko kandi zigaragaza ko George n'itsinda rye bafashije Hillary Clinton mu bukangurambaga bwakozwe bushinja Trump gukorana n'Uburusiya kugira ngo atsinde amatora ya 2016. Mu yandi makuru, bimwe mu bihugu bibarizwa mu muryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN byafashe umwanzuro wo kohereza ingabo n'intwaro byinshi hafi y'Uburusiya mu rwego rwo kwirinda ko iki gihugu cyabatera kibatunguye. Uyu mwanzuro wafashwe n'ibihugu birimo Ubufaransa, Denmark ndetse n'Ubudage, byahurije hamwe intego y'uko bigiye kongera intwaro n'ingabo hafi y'Uburusiya
ndetse biteganyijwe ko uyu mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa n'ibindi bihugu bibarizwa muri uyu muryango. Izi ngamba zose zafashwe nyuma yaho ku itariki ya 10 Nzeri 2025 Uburusiya bugabye igitero cy'indege zitagira abapilote muri Polonye ibarizwamo OTAN. Polonye yagaragaje ko nyuma yaho Uburusiya bwohereje indege nyinshi zitagira abapilote mu gihugu cyabo, bahanuye zimwe muri zo binateza impagarara mu bihugu byose by'i Burayi. Dusoreje amakuru twabateguriye. Utarakanda subscribe nawe ukamenyesha kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru yihuse kandi yizewe utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo inkuru dushyiraho zizajye zikugera mu buryo bwa notification. Turabakunda, bye.